Бағал жамағат, Аллах Субханаху Тааля кесіні құлларын түрлі-түрлі даражалада, түрлі-түрлі сезімле біле Алай жаратқанды. Har kimni kesini etenu, har kimni kesini anlavu, dinde anlavu, dünyada anlavu. Allah Subhanahu Teala'nın şeriatı da, jorğu da, sili kitabı da bir bolsa da, anı anlauda, anı yaşauğa bardıruda, har adamni kesini köz qaramı başqaрақ болады, etkeni de başqaрақ болады. Allah Subhanahu Teala'nın jorğun har kimde жүрегіне бірче сіңдірмейді, бірче жұмышта да көгістмейді. Аны үшін müminlerin içlerinde, Allah Subhanahu Teala'nın tüz kullarını içlerinde har zamanda da birev alğaрақ, birev artqaрақ қалады. Birev begірақ аңлайды, birev ақырынырақ аңлайды. Birev аңлаған затын o сағатлайына етерге етінеді, birev тамлаға қояды. Allah Subhanahu Teala ol zat bula igraqlanı içinde andan da ilgileni ayıradı. Allah Subhanahu Teala'nın rahmatı, cennetini, darajatları da anı buladı. Cennetini 100 darajası var ise, ol da bir şağattı. Müminler de, busurmallar da bir kebik tüyüldüler. Yürekleri de bir tüyüldü. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashabları da anına şağattılar. Anı barısında aytqanımız ne düşündüm? Allah Subhanahu Teala'nın razılığına itinip, qaysыбыз alğaрақ atlam etebіз деп. Allah Subhanahu Teala sili kitabında Muhammed Peygamber Aleyhisselam'a anga bolsun şeriatında, sünnetinde, hadislerinde bir akşı zatını belgilegen ese, ol akşı zatını biz eşitken esek, ol akşı zatқа çakırу bolgan ese, kim aşığıp etedi anı? Anı sünnendi xaparda. Aşıqqalla bula aşıqmağallanı. Barısı da bir zatını eşitip, olaqşılıqqa itinip aşıqqallanı üslöründen. O zatını tereniraq anlar üçün Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında bolgan ashablarını bir qavım yaşaularından bir qavım üzügün keltirge izleyim. Muhammed Peygamber Aleyhisselam'a anga bolsun kesini ashabları bula mecgitinde, Suffada alağa ders bere, alağa şeriatını jorukların ürete turgallayına Abu Talha canı bula ötüp kettim deydi. Ötüp bara turgan zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni betinde amalsızlığın gördüm deydi. Qıynalıp turadı. Ol qıynalgan da açlıktan bolganın anladım deydi. Sonra saatlayına üge bardım da üy biçemi ayttım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni qıynalıp turganın gördüm. Üyde жоқ бар есе bir zat hazır et de ol sebeple hayırlanıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni bir sıylayık, aşatayık, toydurayık deb aytты deydi. Üy biçesi Ummu Süleym qarmaldı. Biraz açlık taptı deydi. Sonra açlıkını o saatlayına tartıp, o saatlay tılı etip tımmıl etti deydi. Bir tımmılçık etti deydi. Andan köp çıkmaydı. Sonra Abu Talha üy biçesini yaşına, ögöz yaşına Anas bin Malik'e ayttı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga mecgitke bar da adamla çaçıla turgan zamanda, kesi жаңыз қалған zamanda katına jallap kulağına şıbırda deydi. Meni atam Abu Talha aş hazırlağandı, gelip sıylansın, alay kesin жаңыз kelsin de. Jeterik tüldü başkağa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni toydurga süyedi. Sonra Anas bin Malik mecgitke kirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni katına jallağallayına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni Abu Talha'mı jibergendi deb aytты deydi. Sonra hav degenini eşitkelleyine Abu Talha'nı çakıruuna juvap berigiz jamavat deb aytты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecgitte töreginde bolgan halkını barısında jiyip oramını tolturup Abu Talha'ga atlanadı. 80'den artık adam.
Anas ibn Malik'in de kolundan tutup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barat. Anas da abızırap. Sonra üge joklaşa bargallayına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anasını kolun jiberdi deydi. O saatlayına çabıp üge kirdi de Abu Talhaga ayttı deydi. Peygamberini kuru kesine aytkanma ala yol büttev mecgitini birgesine alıp gele turat degenini ayttı. Üy beçesine kirdi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatını jiyip gelet degenini aytat da biz bulaga ne aşatırık biz deyip Abu Talha abzıraydı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni alına çıgat, alına tüberge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bukturmağanlayı aytat. Anasını sana kesini ençi aytır üçün, seni kesini ençi çakırır üçün igenim. Zatımız da joktu bir tımmıldan sonra degenini ayttı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ışardı deydi. Ol bolganını beri uzatçı dep ayttı deydi. Abu Talha üy biçesi pişirgen tımmılını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga uzatadı. Üyde bir katıp turgan jauunu da tabat da, anı da sıgat da, andan da bir zatla tamalla, anı da tımmılga jagat da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onuşar kiyir igizledi de gırjınına da kolun salıp kıyırından da üzüp kirgellege aşatıp onuşar barısında toydurdu deydi. Kesleri de aşadıla tımmıla turganıça turuyit deydi. Sonra konşulağa da Ummu Süleym konşularına da kalganın üleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bereketi Abu Talha'nı üyünde turgan жаңыз ol uç açlıkını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni toydurayım dep gırjın etkenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ta'ala'nın bereketi bile köbeytken etedi. Birovlerini toydurga süygeni bile Abu Talha'ga 80 adamdan artıqını toydurganıça suvaplığın aladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talha'ga jbermegendi. Sormaganda. Aşın bar mıdı, sılayallık mısa, bolallık mısa? Abu Talha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni betinde aç bolganın körüp kesi birinci atlam etedi. Sılayım dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir kere jolovçu keledi. Jolovçu keledi Medinanın dışından sonra kıynalıp bolganın aytadı. Kıynalıp mı? Açlıktan, amalsızlıktan kıynalıp mı deyip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesini übüçelerini üylerine aylanadı, otovlarına aylanadı. Sılayım dep. Har birine de kiredi, har birinde de sudan sonra joktu degen juvapını eşitedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin übüçelerini üylerinde sudan sonra aş yoktu kelgen konaklı sıylarga. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashaplarını alında aytadı. Bunu kaysığız silayallıksız, kaysığız üyügüzde konak etallıksız bügöçege dep. Jamaat jıyılıp duradı. Kaysığız silayallıksız bunu, kaysığız konak bilik etallıksız bügöçege deydi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ol sözlerine algarak bolup içlerinde baylarından da tüyüldü. Kesin de küçten keçindire aylanan Abu Talha memme dep örgötürdü deydi. Men üyüme elteyim, men konak bilik eteyim, men silayım dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin konağın alıp ketedi. Üyüne keltiret, übüçesine aytat, bu Peygamber'nin konağıdı. Nen bar ese de bukturmağanlayına salda sıyla dep ayttı deydi. Ummu Süleym sabilege koyup turgan bir kabılla bolmasa joktu dep ayttı deydi. Sabileni azıkları kalıp duradan ondan sonra joktu deydi. Abu Talha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin konağın artqa kaytarıp barga ayıptı. Uşamaydı. Sonra ne teyik ne bulayık degen sağışqa kirelle de übüçesi bile ona ulaşalla. Sen aş su etken gibi getip sabileni buljut da juklat deydi. Sabilege aşatmağallayına buljutup juklama koy deydi. Sonra ala juklagandan sonra aşını alga sal da men bile konak aşagan gibi geteyik de sena çıraklarını öçür deydi.
Қонақны ашатайық, кесібіз ач қалсақ та дейді. Айтқаларыча етіп, үй бичесі сәбилейінде жұқлатап, чырақны да өчірет, ашыны ортаға салып, ашағанша етелі қараңғыда қонақ, біргесіне ашаған сұнып ашайды, тояды, бірді болмағанша тынч рахат кечені батады. Қарны да тойып, Абу Талха да, үй бичесі де, сәбиле де ачылайына жаталла. Эртелікте эртен намазға Абу Талха пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға біргесіне намаз етерге мешгитке шығады. Абу Талханы көргенлейіне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллаху Тағала сізні бүгече қонағыңызға еткеніңізге бүсірегенді деп айтты дейді. Бүгече сіз үй бичеңбіле бірге қонағыңызға еткенге Аллаху Субханаху Тағала бүсіреген дейді. Sonra ayatlаны түшірген дейді. Аллаху Субханаху Тағала айтады: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Абу Талха бұла үй бичесі қонақларына қонақ билік еткелері үшін Аллаху Субханаху Тағала қиямат күнгедері оқылыңнан аят түшіреді. Кеслері амалсыз болып тұрғалайына башқалаға берелі дейді. Кеслері амалсызла. Кесі ашамағанды, үй бичесі ашамағанды, сәбилері ачылай жатқанды. Алай қонақны болған азықчықларын қонақларына бергенле қонақларын сыйлағалла. Кеслері амалсыз болып тұрғалайына башқалаға берелі дейді. Кім хорласа да қызғаншылығын, кім хорласа да, кім кепке жиса да қызғаншылығын алалла ақшылыққа, алалла хорламға жеткелі. Абу Талха радиаллаху анху Аллаху Субханаху Тағала аны сыйы үшін, намысы үшін бізге дерс болып тұрған аятны түшіреді. Етібән еткенді. Бұлай қараған заманда етібән еткенді. Қонағын сыйлағанды. Алай ақыр қабыны бұла сыйлағанды. Адам кесі ач болғанға төзөрікті. Үйдегісі ач болғанға да төзөрікті. Алай сәбилері ач болып жылай жатқанға көплі төзөрікті үлділі. Аланы ачлай жұқлатып қонағын сыйлағанды. Жаңызда бір Аллахтан сора қонағы оқына білмегенде аланы ол халлерін. Аллаху Субханаху Тағала аны ол еткен ішін сыйлап, аят аны үшін түшіреді. Ашыққан адамға білеклік етерге болушырға Аллаху Субханаху Тағалаға рахматына итінуде ашығу. Абу Талханы үлгісі де анда керекті бізге. Аллаху Субханаху Тағала لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ деген аятны түшіргенде, ол да сүйген затыңыздан садақа берген чигедері, сүйген затыңыздан садақа берген чигедері ақшылыққа жетерік түйілсіз дейді. Нені садақа етсегіз де Аллаху Тағала аны білет дейді. Ол аятны ештікенде Абу Талха сағышқа қалады. Ол кезуге Абу Талханы қолында мүлкі да барды, жерлері де барды, терек бақчасы да барды, сағыш етеді. Мені жүрегіме әм сүйдімлі мүлкім не зат болыр деп. Садақаға берге сүйеді. Ол аятта ақшылыққа жетерік түйілсе, сүйгеніңнен берген чигедері дегеніне ешіткеннен sonra Аллаху Субханаху Тағаланы ақшылығына жетерге сүйеді. Sonra сағыш етеді. Қайсы мүлкімді маңа сүйдімлі деп. Сағыш ете кететті, жүрегіне әм сүйдімлі терек бақчасын болғанын аңлайды. Байрахам. Ол терек бақчаға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да келіп олтырайды, көгетінен де ашиды, içinde çıkan sudan da içiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecdinin uzak bolmağallayına ariyutab jer, bereketli jer, hayırı bolgan. Sonra Abu Talha em südümlü jeri terek bakça bolganını anlagallay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Allahu Teala Filik kitabında bu ayatlarını aytat deydi.
Meni akşılıkka jeterge süyeme deydi. Ol terek bakçanı sadakaga bereme, kalayda tap körüysen de alayda jarat dep aytты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem juuqlarını ortasında üleş alaylığın tap köreme dep aytты deydi. Sonra Abu Talha ol terek bakçanı juuqlarını ortasında üleşedi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ashablarını içinde ol aşqalla etingelle Abu Talha'dan sonra da köptüle. Harbirin ençi, harbirin kesin yerinde aytıp tursak, aytılıp turuktu. Alay жаңыз bir adamны ülgüsün, bir kavim ülgüsün keltirgeni biz, ol da haradam kesin yaşavında bay bolgan üçün uğay, küçük karuğu bolgan üçün uğay, alay yüreğine konulan imanı bula etinirge bolluktu. Bir akşı, suaplı işini eterge bolluktu. Anga etingelleyine turga kerekti dep. Degenini anlar üçün aytılnadı. Cemaatın içinde bir zat aytılını ise, bir taşını bir жерден alıp, başka жерге salırga kim boluşat degen zamanda, tögörekке başka karagan uğay, kaysыбыз barık bolorбуз dep. Men degen. Bunu kim etedi? Men eteme. Beri kim baradı? Men barama. Bu jumuşnu kim ete allıqtı? Men eterik mi? Ol men degen, alga bargan etingen, Allah subhanahu ta'ala'nı razılığına etingen, Allah subhanahu ta'ala'nı cennetine kirge sügen kimdi? Men. Ol jumuşnu aytkan zamanda jumuşka karagan uğay, anı avurluğunu sünnen sağış etken uğay, anga zamanını koratkan sünnen uğay, anı ornuna Allah subhanahu ta'ala'nı cennetine kirge kim süyedi? Men süyeme degen. Biz o zatını anlay alsak, Allah subhanahu ta'ala'nın razılığına eltken jumuş, ol cennetke eltken jumuştu ansı, ol meni kıynarık, meni amalsız eterik artırık jumuş tüyüldü. De buğay. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ashabları ol közden qarıyla. Bize cemaat jumuşnu sünnen bargan zamanda, suaplık jumuşnu sünnen bargan zamanda, Allah-u Teala'nın razılığını sünnen bargan zamanda, köz alыбызda ol menden korarık mı alınma, köz alınma keledi? O ise Allah subhanahu Teala manga anı üçün ne savga bergi mi köz alınma keledi? Ol zatlı sünnen sağış etsek anlayallık biz Abu Talha kibik adamlarını ızlarından bargallabız mı? O ise cennetini jukta etmegelley alarga sügelleden biz mi? Allah subhanahu Teala yüreklerimizge iman kondurup Allah'ın razılığına eltilinген jumuşlarda har zamanda da kollarımız örgü kötürülüp memmedep ayaklarımız alga atlam etken kulladan bolça Allah subhanahu Teala nasip etsin. O sallallahu Muhammed ve aleyhi ve sellem.